Ahee, namukela nakambe ka Master Xitsonga analyst. Channel I am of course ta hi ro like Gagash no hi nga ta hi khe n'wi linka vele na Boy Sevenza. Yeah, and then from there of course Boy Sevenza na yena still ta hi khe n'wi linka na Foreman la of course yeah va kha va attack vele Mayingani Light. Yeah, then makumu of course ta hi khe hetela hi ta Bliss Boy and Makhadzi. Yeah, so the 20th of February, Gagash was live. Mr. Gagash are live. Lana min no hlamala ala ka comments. Ara no hlamala ala ka comments la because Boy Sevenza fike yona fika ingena ndeka ka comment. Ay busy ka comments. Mara iza ay notice lo ku kai hlamala lo ka la Gagash la. So iza ay hlamula no. Let's go. Fike to ay hlamula la. Maku yo kun lenteroin magay. Toek. Melano kumsa kun lenteroin. Iza ay notice about that. I'm 17 lifestyle people. Boy Sevenza Matias Isa malaini Boy Sevenza. The one at the emoji but in the reaction state Isa malaini. The one at the Sisumunya the reaction or something. What are you samaring, my guy? What's malaini Boy Sevenza? Hey? Usamala yini Boy Sevenza na vona u reactile kwala. Hey, it's simpilwe. Swo hlamana xo Gagash ko swi tini njhava Boy Sevenza va taka ka comments munhu a tshama kha hlasela. Ai vhete ni ya ka warning lo kha nyika ta Boy Sevenza. Let's go. I think for proper context I vete hi teka kwala la Boy Sevenza force nga fa komisa ku dikepsileti dia dora ndi cheka Google and stuff like that. Ai sunguleni ku swi kota ku veta xikhomana. Let's go Gagash, let's go. Lo kha nyika Boy Sevenza warning. I think yi ta va kahle loko yi sukela la swi kota khoma. Yeah, ta dura. Ta dura. In round to the nearest 8,000 is 7.8 somewhere then. It's 7.8. So meaning ko riboma is 8,000. That's on 8,000 is because it's 7.8. So it's like to Google. I think Boy Sevenza lishman. Iti ta phaka la ka mela, iti ta langa la ka mina la. Uma trip, I usa swo roketela vanhu la ka social media. Iti ta langa la xiteletele la. Usa swo roketela vanhu la ka social media for no reason. If you are already there, why should you talk bad about it? I want to act. That's good one. That's an issue na ku dlaya, u swi tivi ku yini. Sukela dideng, I pfuni nchumu there. Because at the end of the day, you don't have to win people through other people, what they call it, by reducing other people. Bana ba fan, vo fana na ta ku tolerate anira ku tiva ku njhani. Mara van'wana na we don't want to lose you. Bombisa shawe leswi bombisa ti burger na timovha. Eh PM ni ta xava. So mama ku tiva vanhu va mapini ava. Bana ba fan, that's a brotherly advice, my guy. Yeah. I'm not saying you should do what I'm saying you should do. Life is all about choice, you decide. But you, firstly, when you speak about people, we got familiar, we got on risk, you're going up for that's the first thing. It's something else. You won't be comfortable looking down. Because one takunyisa nyimpi. It's more like that. So it's very to come much moon, look at moon. So I unnecessary. Because we want to focus on home. If we want a baby and walking about TV, I'm not even low delay. But what that's how it is. Life in way now tell us where you want to show, but you are old enough to enough you have to but it's unnecessary. It's very unnecessary to provoke other people for no reason. You know good doing something one. Shlai uma trip italanga la stele la kame. Ita ta ku pambulela. Ita swi twa ku loko ri ndzeni ka ti Gucci itwa Yeah, okay. I will already masipala la.
Like even recently makamshona isuka between Boy Sevens na Archbishop Giligili and stuff like that. Makamsho ngendayengeziwe ikomisa timbato ita kuntlimbi ximoya. So yena Boy Sevens munhu wo tshama kha sukela vanhu tinyimpi leta hinkwato yena a sungurile ku hi ti-beef leta va kha a ti endla and stuff like that. So yeah ku hi gagaxa point yena it's quite accurate ku Boy Sevens a nge swi tivi ku i ncini xi nga n'wi dya phela hi n'wana ta problem yaleyo a nge swi tivi na loko u tlhela a biwa kambe ku fana na sweswiya u lo hleketela ku nga ku ri mani loyi a kha ku hi ku tiva na vanhu lava khona va nga n'wi rhoba nkarhi lowu va n'wi tekela mali va te na swibamu swikulukumba a i nge swi tivi ku i mani hi yin'wana ya ti-issues because a rhuketela vanhu vo tala a rhuketela vafundhisi a rhuketela vanhu va ku hambanahambana so un'wana n'wana u kota ku teka opportunity liya and va ku va kumbe ba ku huma matsotsi for real va ngo teka that opportunity va ku hayi ku Boy Sevens dela ngopfu a hi ngheneni so vona mhaka a hi ngheneni so vona mhaka leyi so a ridzi so question yo kasi i yo tshemba yena a swi huma vhele swi huma vhele ku foroma ni yanga hi kombisa ku hayi Boy Sevens i tshembe ba wakwe so ku ya hi video clip ni nga yi twa yin'wana ti-live Boy Sevens a kha ri ka yona laha baba wena Boy Sevens of course inganga maybe nga yi faka video clip leyi maybe the following day nga a yi suka kusuka between Boy Sevens na vunganga kwala maybe ta yi faka we shall see nkoku ni to hluphi mani a ritele so it's a bit risky but it's fine nkoku yes Boy Sevens a hi artist vhele swilo leswi a swi affect in terms of ntirho wa yona swi komba na ku loko se swi hala ku profeta yi stile va ya ha endla swona koku swi yi veka ka risk hensi yi luze na tigigi yi luze tigigi to tala ngopfu hi 2025 mi nga va hleketa yi kha yi xava gwavulano vukokwani ncawongo mani loko ndo swi huwa dimani machavelelo kasi xi chaya for real ku to swi mi kuma munhu ni twina ku u huwa kasi a nga le ku huweni so a swi ni hlamarisinyana kasi a swi huwa dimani I was like kasi xi chava for real so ndzi ta vula ta so hayi gagaxa hayi kumbexani n'we ta mito kumbe ta mito leswi mi nga advise la ku a be careful hi leswo yeah I'm then very careful nka ya foroman na Boy Sevens of course la hi va linkaku na Mahengani Light ya ku ya hi lo hi kha hi tlhela mi ka ma hleketa a hi update already wa Mahengani Light a xexi ya koka movha xexi ya koka Corolla cross ya white it's quite good it's beautiful as mi swi vona kwala so hayi ku mapenga lama mi ma ya hlangana kamba ma nga hembi ku ma ta hlangana ma ta n'wi vuyela mi ma ya hlangana se ma ti tin'wana manjheni ha ta vuyela lami hayi hembi ta ti hlangana hi twini ku mi ri ku ndleka hi ni hi movha leyi ve hi ma ni hlekise ngo let's go hayi swa namuntlha Boy Sevens mpfara ka gasa nsimbi ya mayini hardworker tingwenya kelenge mata Sevens boy mata ni ri na tsako u lava ku endla yini ni twiliwa ku u xavi movha yena leswi Boy Sevens mpfara ka gasa nsimbi ya mayini hardworker tingwenya kelenge mata Sevens boy mata ni ri na tsako u lava ku endla yini ni twiliwa ku u xavi movha yena leswi namuntlha mi nga hola a va ri ambaka le ka xitolomeni xa Toyota Cross cara ma mbala relay va ri xitolomeni ambaka le ka xa Toyota Cross ma tuja a mi sasa mi va na n'hweti se mi chapi ku hakela mathicara ma hlamba hi pheti ya sati Mahengani Light masala hi 7 years and 11 months se mi chapile yena i xitaleta ya inani a yo lomba ya xaka ra yena i n'hweti yo sungula mi chapini kasi emzako u nga se hakela kasi mi hola mali muni ka tlon'we ka mo japa hi n'hweti yo sungula leswi va nga ti xavisa timanga ke a xavisa ka tshinya vatsi a xavisa acha ya lawe wa ni xoka dala komisa ku a chayinga yi swi kota ku hakela installment ya movha na ni xoka mahavola so ya lama somehow se ma yi twistini mhaka leyi ya movha se as mi swi twa kwala ku se yi tsandzeka no hakela a ta vuya ka le hala ma ka le hala wo landze na wona a swi layitini a swi layitini hayi contract mhaka ku vavisa so hayi u hindze kona ni mi komba ku hayi se swi hlanganini swipengo se manjheni se mhaka leyi se yi le ku jikisiweni ya movha manjheni hayi a ridzi akoku mari foromo na congratulate munhu o ka nga congratulate nge Boy Sevens ntsena hi yeho ka nga congratulate ka movha luwa but it's fine let's go yeah I'm the vele khe ka ta Bliss Boy na makhadzi ta ya mahlweni because kuna hi post ni nga hi vona on her account here okay
ya ku na e post ni nga yi vona on her account yo deletiwa why delete ma-cards na ku loko enough someone is screenshot ni tiku one is screenshot ni post le but yi nyamalarini ye yi nyamalarini so but a hi fambeni hi lo menemeni la yeah, so it is 20th of February around woma 7 yeah I fike one of my cards of course afaka kombisa timhaka to ku when there's new music out Friday feels good. Baby mama, of course, Leah Makadzi anga feature, of course, yeah, you know, baby daddy and stuff like that. You know, baby mama, baby daddy and stuff like that. Yeah, like mother, like daughter, stuff like that. And then, of course, and Polo Bliss Boy, you're doing a Omadia Polo, fully of streaming already. Yeah, Komsako is blasting in my car right now. Go check it out. So the images, because you should come so master tell, I'll continue. Yamato in a Magalia and that's really extremely la manjin. I'm just so glad there's nothing much wrong or a hog and a simple hog or a dog to go on show. It's nothing. It's nothing. But they look saying, can I own beer? Like of this sort of way. Yeah. Come on, guys. I'm going. One of this bush comic queen. Look, sure, kumbana say tolere bade, what I say for figa kumanjin. I vete shwana way, and don't come to a blind live at I shwana antiquad deleting barai. The others guys, I reckon 95 say they can 98 manjin. Oh, I'm boying guys. So, probably boy I gay and they say, oh my I go gay about I need talk on us to oh come on guy. So short combo yeah car friendship in jin. Nansa ko dog dira kana mova ko dog command nenge ngam shone already update na ka comment ngwa cards. If you ka shona nge silent dark subscribe to Master T Kale K and research storage. So kona da show logo o bona se relationship veta inyamala la shlo se va ambani. So you're not sure to talk about data. Need talk about data. And stuff like that. So the crap gets subscribe button come and subscribe. Ni tshame ni biwa apostle. Va ku vona khongelelo. Van ba swimpama swin'wana van bandla vezeku wi yete today si king ha twindleve. Twela le kule le ni boye timpama n'wana ni bana nhlana xibakele ku balo swo swi ku he. Mati va kha ku vona khongelelo mara ni zenti vutsa kahle kule ku ndlekeni ka yini kwalawa swo khongelelana oro eswayini kasi ni khale ni vekiwe trap xisa lexiya swi ni khongelela ku xa mporofeta hi xera cheri a ni swi tivi siku leri ti vuyini ma tiva ti boha swimpama swin'wana swa ku loko ni ya tshama hansi ni twa nhloko yi ku we ni swi twa ku ya ni biwini ivi loko va heta lava ku hi bava loko mi vona hi mikarhata yi ku hosila ka mina hi mi khongelela swinene ma tiva la ku nga na risezi ku hi vona nghozi ya movha leyi taka emahlweni ka n'wina ma tiva n'wina ku na vanhu lava nga famba va tirha timhaka to biha le henhleni ka n'wina i hosila ka mina a hi khongeleni khongerisa mhaka leyi ma tiva hi ku loko mo ka mi nga khongeli n'wina hi nge heti tin'hweti timbirhi ha ri na n'wina ha mi luza mara hi ku hosila ka mina khongelani swinene ma tiva hosi yi mi twela vusiwana n'winyo a hi fane hi mi teka n'wina ma tiva hi mi veka la xikarhi hi mi ba leswa swa ku mi ze mi swi twisisa ku xilo xi nga tshama le henhleni ka n'wina xisuku nkarhi walowo ni le ku tweni ka ku va va vulavula hi ku tlhela va lava ku ni ba futi.